ajde, uopšteno dok sedi nije uključio, kažem, došlo je preko 100 pitanja, tako da se neko ne oseti uvređenim ako njegovo pitanje ne bude pročitano, jer nažalost zbog samog Instagram policija vreme je limitirano 60 minuta, opet Edin, kažem, ima neke obaveze, uglavnom ne možemo duže od sat vremena da ostanemo, tako da ćemo probati u tih sat vremena da stavimo sve najzanimljivije što se pokazalo u stvari kao ono što gledalci najviše i žele da čuju i vide. Tako da počećemo neki uopšten raspored je da ćemo da krenemo sa NBA-em i onda ćemo da završimo sa ABA ligom. Naravno, tu ćemo pokriti razne teme. Evo ga, izgleda da je Edin tu, jeste. Zdravo. Pozdrav Edine, se čujemo? Ja se nadam da se čujemo. To mi je drago da čujem. Ništa, pozdrav ljudi, danas nastavljamo sa našim redovnim live programom. Moje ime je Filip Žemlje i ja sam jedan od članova admin tima Tekken Sport Srbija. Tima, možete me pronaći pod pseudonimom Mr. Firga. Moj današnji gost je rođen iz Sarajlija, čovjek koji je prošao sve selekcije Sarajevske Bosne. Zamalo. Inače tima koji je pokorio Evropu 1979. godine. Moj današnji gost je Edin Avdić, diplomirani novinar na Fakultetu političkih nauka u rodnom Sarajevu, čovjek poznati u svetu košarke i kao Edin enciklopedija, komentator televizije Arena Sport TV i koautor košarkaške emisije Obruču. Edine, živeo. Zdravo, pozdrav tebi svima. Tu smo, evo. Ajde ovako da počnemo sa ovom najaktuelnijom temom, to je ova pandemija koronavirusa koja nas je sve pomalo, možemo slobodno reći, zatekla onako nespremne. Kako ti provodiš dane, kako je tvoja neka rutina, u suštini tvoja perspektiva? Pa realno, neke utakmice gledam stare, dokumentarac Jordanov. Famozni. Jest, filmovi, serije. Mala beba, tako da ima dosta obaveza, šetnja kad se može. Upravo tako. Generalno dosadno, ali dobro je dok je dosadno. Da, ajde ovako da postavimo razgovor, znači od samih nekih početaka ti si svoju košarkašku afirmaciju u svetu komentarisanja samog sporta započeo na federativnoj televiziji. Jeste. Nakon gde si imao tranziciju na OBN, gde te zapravo veći deo ljudi koji te danas poznaje i prepoznaje tvoje lice upoznalo kao energičnog komentatora NBA. Jest. Nakon toga je Arena Sport na kojoj si i dan danas. Iz tvoje neke perspektive, kako su ti dani funkcionisali od samih početaka, gde ti je bilo najugodnije da usporediš onako čitavu situaciju iz tvoje neke perspektive? Pa, realno, najugodnije me na Areni, pošto sam najduže tu. Ali, ovako, moja neka ideja je bila da prenosim utakmice, pošto kao košarkaš nisam bio nešto. Nije bilo realno da živim od košarke. I onda, s druge strane, pratio sam dosta košarku, pa da ne bude da radim nešto deseto, a kao sad kao sa strane nešto pričaš, nego bolje da radim nešto što ima veze sa košarkom. Meni je to nešto bilo ideja da mi ne propadne to sve što sam čitao, što sam pratio. Sad naravno, kad roditeljima razložiš tako, oni kao pa to nije zanimanje, to je hobi. Moraš da imaš neki stabilan posao i to, ali eto, ja sam gurao neku svoju priču. Na 4. godini fakulteta smo imali tu neku praksu i tu su ovi sportski redakcije na federalnoj televiziji, na televiziji Bosne i Hercegovine odlučili da me zadrže, a tad je bilo takvo vrijeme, prvo dosta komentatora u jednoj redakciji, drugo nije bilo puno prenosa, jel? Tu su filmovi, tu su serije, tu su dnevnici, političke emisije, sve to realno ima prednost u odnosu na sport. Posebno na tim nekim javnim servisima. I onda dugo čekaš svoju šansu,
onda kad dočekaš svoju šansu ti tu nešto uradiš. Ja sam prenosio college košarku, to su bili moji prvi prenosi. NCAA, kako ne, Pa kako ne. ali mislim sasvim slučajno, to su oni dobili uz nešto, znaš, ono kao kupiš prava za nešto i onda ti ovi još gurnu džaba college košarku. I kao sada, jel ima neko da bi radio? I ja sam se javio, rekao ja znam, ja pratim. Sad njima bilo glupo da me puste samog, ono, da ne bude raspad. Ono, prvi put, jel, pa ne znaju kako ću se snaći, pa stave ovog jednog iskusnijeg kolegu sa mnom i mi tu onako to stvarno dobro uradimo. I onda smo radili 2, ja mislim, i 3 Final Four NCAA, ali jednostavno nije dolazila neka šansa, otkud znam, ja sam se nadao da bi mogao malo da radim neko svjetsko prvenstvo 2002. Realno treba da padne i šišanje. Treba biti to. Svi imamo isti problem. Jeste, ali i tu ono nije bilo nekako prostora i ja sam se ono nekako malo i razočarao, ono, nisam imao neku ambiciju da radim ove jake utakmice, ali barem nešto ono u grupnoj fazi i tako, međutim nije ni toga bilo i onda ne znam, eto sreća OBN kupio NBA, pa sam ja radio tamo NBA i to mi je onako bila hrana za dušu, a i mi smo išli u Ameriku ono, na All-Star vikende, na NBA finala, što je stvarno neprocjenjivo neko iskustvo i onda ti nekako vremenom gradiš neki svoj stil, ono, jel, koji vrlo često pratiš ono, stilove nekih drugih komentatora, pa ubaciš nešto svoje, trudiš se da budeš onako u svom nekom fazonu, nešto što ide uz tebe kao individu, kako ti to doživlja, ja otprilike tako kako prenosim, ja i gledam utakmice, tako da nisam neko društvo za gledanje utakmica. Ali realno, za mene je najbolji komentator Jim Ross koji je prenosio kečere. Ja sam upravo to sad teo da apostrofiram, pošto to ne znam koliko su ljudi upoznati, ali tvoj omiljeni komentator, čovjek uopšte nije prenosio košarku. Nije, on je prenosio kečere. I toliko je to dobro radio da ja to i dan danas ne mogu, mislim, to je za mene, to je vrhunac našeg esnafa, našeg zanata. Da ti nešto što već ima scenario, zna se ko će da pobjedi i sve to da ti napraviš toliko da je to, ti stvarno imaš dojam kad njega slušaš da njih dvojica se tamo bore na život i smrt, a ne da foliraju. I da se ne zna ko će da pobedi. I da se ne zna ko, i on tako svaki neki atraktivan potez isprati da se ti ono naježiš kao šta je ovo, a čovjek nosi onaj kaubojski šešir. Ono, mislim, rekao bi, ma kakav ovaj. A on je toliko stvarno nevjerovatno i dan danas, eto, kome nije mrsko, nek pogleda Jim Ross čuveni. Jim Ross kako to radi, mislim da je to stvarno vrhunac našeg posla, bez obzira koji sport bio u pitanju. I ta sposobnost da te uvuče, ja mislim da je to glavno za komentatora, da si u stanju da uvučeš gledaoce u to što se dešava. I naravno da mora da bude i dobra utakmica da bi to bio u stanju, jer možemo sad mi da naklapamo o čemu hoćeš, kad vidiš da utakmici do nekog kontraritmija. Kad je bez veze utakmica, šta? Čemu onda bilo šta, ali nekako iskreno mislim da je on to i za mene je to bio, znači, ta neka energija i način da dočaraš to što se dešava na terenu. Ja mislim da je to esencijalno u našem poslu, da pojačaš utisak nečega što je dobro. Ne da pojačaš utisak nečega što je loše. Ja mislim da je to nemoguće. Ja ne mogu da foliram tebe ili bilo koga od gledalaca kad je utakmica bez veze. Tu nema šta, možeš ti da pričaš šta hoćeš, svi mi imamo oči, vidimo šta se dešava, kažeš, ma da, nije to. Ali kad je nešto dobro, to onda možeš još da digneš neki nivo, ili kad je, ko što smo imali sreće da budu spektakularne utakmice, onda je ono stvarno praznik. Sa svim tvojim highlightsima, onako. Yes. Ajde da kažemo da na tvojim početcima na areni se nije prenosio NBA, zahvaljujući dragome gospodu ili dobrom menadžmentu, napokon je to došlo na repertoar, tako da... Jest. Sad, pitao bi te, pošto pričao sam sa Markom Petrakom na tu temu, to je tvoj kolega iz Hrvatske koji se bavi MMA sportom, u tom je onako specijalac. Dobro.
on čovjek apostrofira koliko je to teško kad se radi noću, koliko to tebi teško pada, jer vi u odnosu svaka 3 dana imate prenos, kako se ti poravnaš? Mi imamo misliš mi kao, da, mi imamo prenos svaku noć. Da, to kažem, kako se uspeš poravnati kad dođeš iz takve noćne smene, dan je... Tu nastupa iskustvo. Tu nastupa iskustvo. Dok sam bio mlađi, kad smo radili na OBN-u, vrlo često kao neću da spavam, posebno kad je play-off. I onda ne spavaš i prenosiš utakmicu i tek spavaš kad dođeš kući. Sad je došlo malo iskustvo, pa onda se odspava prije utakmice i odspava poslije. Naravno da si kontuzovan sutradan, tako da tu nema dileme. Noć ne možeš da zamijeniš, ali odmor je mnogo kvalitetniji, energetski si mnogo bolji. Mislim, u tom periodu mi smo znali da izađemo u grad, pa iz grada dođemo na prenos. Kad si mlađi, i tu uredno i prenosiš do 6 ujutro i onda dođeš, odspavaš. Mislim, ja nisam neka spavalica, tako da me to dosta košta. Ja se rano ustajem kako god. Legnem u 6, u 7, ali opet se probudim do 10. 11, nema. Da, u suštini ne možeš to nešto mnogo značajno da nadoknadiš. Pa tek sutradan, ako si slobodan, sutra večer da legneš pa da se naspavaš. Da, evo došlo dosta pitanja, pošto Arena, možemo slobodno reći, uzela taj neki primat prenošenja dosta velikog broja utakmica. Da li postoji neke naznake da će možda i Euroliga da pređe na Arenu? Da li je to izvodljivo sa ljudske strane, da li imate dovoljno kadra, da li se priča o takvim nekim temama, a ukoliko možeš da pričaš o tome, naravno. Pa mogu ja da pričam, koliko ja znam za sada nema ništa. Ja, ako imamo kadra da izvučemo ovoliko NBA prenosa, koliko je do sada bilo, nažalost, sve je obustavljeno, ali onda bi imali za Euroligu. Mislim da to nije problem. Mi smo inače maratonci, Kole i ja smo prenosili po 3 utakmice za redom, tako da... Dobro, Edine... Ali za sada ništa. Koliko ja znam, a mislim da dobro znam, za sada ništa što se tiče Euroligi. Pošto došlo je zaista pregrad pitanja, preko 100 a limitirani smo zbog ove tehnologije, politike, Instagrama i uopšteno tvog vremena. Ja sam posložio to ovako da počnemo s nekim NBA-om pa da završimo sa Ligom i nekim temama. Evo ovako kaže... Da razbijemo monotoniju ovo na početku, kaže za koga Edi navija, komu je omiljeni igrač i igrački tandem, ako smije se zna, pošto znamo da je omiljeni tim Utah. Pa misliš inače ili sad? Za koga Edi navija? Utah Jazz, to je moja ekipa i znaš ne mijenjaš ekipu, tako da tu nema šta. Karl Malone, John Stockton, to je moj tandem, kako sam i prvi put vidio. Niko nije uskočio na njihovo mjesto, tako da to su za mene, i Charles Barkley, njega moram isto. Ja sam Barkley obožavao dok sam bio dečkić i Barkley, Stockton, Malone, to su moji igrači. Niko nije osvojio titulu, za mene su najbolji. Apsolutno. Evo ovako, pošto si ti u gostovanju Dejana Radonjića kod tebe i kod Koleta postavio pitanje da li coach gleda svoje reakcije na YouTube-u i kompilacije, pa bi ja tebe isto da pitam. Pa pogledam, otkud znam, neko dođe. Prilazili su mi ljudi koji imaju zvono na telefonu s mojim prijenosima, ne znam, Kecman, Teletović, onaj, tako da ti bude neprijatno malo kad to čuješ, otkud znam, bio je neki taksista, to mi je i dan danas najjači kompliment u životu, tamo u Strahinća Bana. Stao čovjek, izlazi iz auta, mušterija nazad i prilazim i ja onako stojim, kontam šta hoće. Kaže on, majstore, samo da ti kažem da čitaš uputstvo za mikser, ja bi te slušao. Ljubi brat, I ja onako, dobro rekao, hvala ti. Ali pogledam, s vremena na vrijeme, mislim, ne možeš ni da izbjegneš, sad da ne glumim kao ne gledam, pogledam, ne možeš ni da izbjegneš te stvari, ne znam, od nekih college utakmica, pa playoff serija Boston, Chicago, gdje je bilo nenormalno, tu sam i poderao sebi košulju u jednom prenosu. Slučajno, mislim, zapeo mi prst kako sam nešto i odvalio sam onaj džep, pola džepa, pa smo onda kao sako navlačiš da se ne vidi. Ali pogledam. Pa evo, ajde da kažem jedan fun fact,
nije samo promocija, ali kompilacija vezana za tvoj smeh i sečice iz obruča u emisiji. To stoji na mom YouTube kanalu i zamisli ispod, to je napravljeno pre 2-3 godine. I ispod sam napisao u šali kao u opisu videa, jednog dana bih voleo gostujem kod Edine i kod Koleta i dođe današnji dan gde ti dođeš kod mene u goste. Svaka ti čast. Vidio sam i to. Sve je moguće što se kaže. Vidio sam i to. Pitanje vezano za 80. i 90. godine u NBA-u, kad se igrala mnogo čvršća, mnogo fizičkija košarka, sa mnogo više kontakta, gde je postoji hand checking. Takođe, same odbrane su bile mnogo grublje u poređenju sa današnjom politikom sudija, gde se izuzetno štiti napadač. Yes. Da li je mnogo teže iz tog razloga se odigra neka čvršća odbrana u današnje vreme, jer se maltene svaki kontakt smatra faulom? Kako ti vidiš na to? Pa znaš kako, ovo je moja teorija. Oni su morali to da urade, jer je toliko skočio nivo atleticizma u NBA, da su ostala stara pravila, to bi bile utakmice na 70 poena. Da. To bi bile utakmice na 70 poena, a to niko ne želi da gleda. Znači, svi žele da vide poene, ne znam, jer ipak moje mišljenje da napadač mora da bude zaštićen. Ja ne vidim poentu košarke ako ja tebe mogu da držim sa 2 ruke, a ti si talentovaniji od mene i kao sad ja igram dobru odbranu. To je, znaš, kad igramo tu neku tanku liniju, pri čemu? Evo sad sam gledao, nisam dugo vremena, gledao sam Chicago-Boston, kad Jordan daje 63 poena. Legendarnu utakmicu. Da, a nema 2 igrača Bostona u defanzivnom stavu. I čekaju ga na 4 metra od koša. Vjerujem mi da sam se razočarao iz ove perspektive, gledajući kao, znaš, danas isto tako odbrane izlaze mnogo više gore, jer danas je prijetnja i na 10 metara od koša. Tako da moraš da izađeš gore. Da, to sam teo da povučem neku paralelu, kažem, kriterijumi su toliko oslabili u tom smislu da igra nije toliko čvrsta, nikad više step back šuteva i dalekometne paljbe, sa 10 metara. Jest. Mislim, znaš kako, nema dileme da se tad igralo mnogo čvršće, samo stvarno, kako oni kažu, nostalgija je najjača droga. Da. I onda nostalgija je najjača droga i ti onda misliš kao, kad se ti ovako sjećaš ti neki vremena, nije promašio ni jedan šut. A onda tamo malo pogledaš, pa ipak nije to baš tako izgledalo. Mislim, ne mijenja činjenicu, ja sam uvijek navijao protiv Jordana i dan danas mislim, za mene to najbolji igrač u istoriji košarke, vjerovatno. Možda Karim Abdul-Jabbar tu može da uđe u priču ili ne znam, Will Chamberlain. Ali za mene je to najbolji igrač u istoriji košarke. Ja mislim da tu nema puno dileme, pri čemu ja nikad nisam bio simpatizer Michaela Jordana i Chicago Bullsu, ali nemam nikakav problem da to kažem. Mislim da je to jasno kao dan. Dovoljno je malo da pogledaš i tu onda više nema šta da se priča. Ko je najbolji. Mislim, naravno i LeBron je stvarno igračina, nema dileme, ali ipak ja mislim da je Jordan klasa iznad. I kad gledaš to, opet ti kažem, evo pogledaš tu utakmicu Boston gdje on daje 63 poena, već 90 je okej. Detroit, kad se pojavio, pa su oni tu malo uveli neku tuču i malo je to nekako sve postalo tvrđe 90, ali kažem ti da su ostala ta pravila sa ovim današnjim igračima, ja mislim da bi gledali utakmice na 80 poena, to je ipak... Eto, vidiš, sad baš si mi dao lep šlagvort za sledeće pitanje. Opet to je komparacija liga, svih liga na ovom svetu koje se igraju danas, od toga je samo NBA profitabilan. Znači sve ostale lige nisu profitabilne. Šta je onda ključ same profitabilnosti? Da li ta neka atraktivna igra ili jednostavno taj evropski stil shvatanja stvari da se ide mnogo više na strategiju? Očigledno imamo jasno posložene stvari da... Vidi, znaš šta je tu trik? 90% stvari koje se igraju u Evropi su izmišljene u Americi. Naši legendarni treneri su išli u Ameriku i tamo krali ideje, prepisivali i donosili ovdje. Svi ovi koji su, znači, lansirali našu košarku u orbitu su odozgo crpili ideje, tako da je većina toga izmišljena kod njih. Ali, s druge strane, znaš kako, mislim da si rekao ključni argument.
NBA liga je profitabilna, ostale nisu. I to ti nešto govori. Znači, da, upravo, i o načinu igre, i o gledanju na sve to. Mislim, mi imamo fudbal, oni imaju američki fudbal, ali NBA, ugovori koje ti igrači imaju, ništa to nije simpatičnosti, nego i činjenice da oni donose mnogo veći profit i u odnosu na ono što zarađuju. Znači, nikome LeBron nije toliko drag da mu da tolike pare, nego treba se samo zapitati koliko su Jordan, on, Magic, Bird donijeli lige. Oni su bili dobro plaćeni, hajde dobro, možda Magic i Bird i nisu baš toliko, ali od Jordana je to nekako krenulo prema gore i onda smo stalno bili svjedoci da neki igrači dobijaju ugovor, pa ovi kažu, ja se sjećam kad je Garnett dobio onaj ogroman ugovor, svi su skočili, gdje je ovaj da dobije ugovor, a onda smo za, ne znam, 6-7 godina Kevina Garnetta gledali kao instituciju NBA lige i kasnije kao legendu NBA lige, ali tako je to uvijek. Ja uvijek to gledam, pokušavam da racionalizujem i ono čega se ja sjećam i ovo što je danas. I ne mogu stvarno da kažem da je danas svi nešto potenciraju kao igralo se čvršće, igralo se ovo, nije bilo druženja, pa bilo je druženja. Pa Barkley i Jordan su bili najbolji drugovi. U sred NBA finala igrali golf i pili pive zajedno između utakmica, tako da sad pričat jeste to izlazio sa heklerom samo da ga dobije. Mislim, nisu se volili Jordan i Isaiah, ali nije to baš toliki animozitet bio kod ostalih. Ja mislim da toga i danas ima. I danas se igrači ne vole, samo što se to manifestuje na drugi način i u krajnjoj liniji danas ne možeš da radiš stvari koje si tada radio, ne znam ni ja, da bude tuča ili neki pokušaj tuče. Nikad mi baš nismo imali previše tih nekih brutalnih fizičkih obračuna u NBA i jednostavno kad to sve sabereš, mislim da košarka i danas na dobrom mjestu. Samo što smo mi danas imamo gomilu i Facebooke, i Instagrame, i Twittere, i ne znam nija šta sve ne. Svi sve vide i sve se analizira u tančine. Zamisli da je to bilo onda. Pa da seciramo stanje, ovaj ima 20% šuta, ovaj tamo nabija statistiku u nekoj Minnesoti. To je moglo da prođe u to vrijeme ispod radara. Jest. Upravo. Ajde ovako, postavimo opet neku hipotetičku temu, kaže da se NBA liga nastavi, ko je po tebi kandidat za MVP-a, MVP-a, rukije i Coach of the Year? Pa ne znam, ja mislim da bi MVP vjerovatno bio Giannis, mada se i LeBron tu dobro uključio u ovoj završnici, ali nekako gledajući omjer ekipe i neke statistike, mislim da Giannis je u ovom trenutku prvi kandidat za MVP-a, za rukija. Moj favorit Zion, ali čini mi se da je više uradio Ja Morant. Dobro, Zion je bio povrijeđen, jel? Da, bio van terena. Da, i ja mislim lično da Zion, ako ga povrede zaobiđu, da će onda bude veliki superstar. Dobro, to je na primjer isto tema dosta diskutabilna u posljednje vreme zbog njegove, ajde kažemo, ekstremne kilaže i mišićne mase, kao da li je to... Pa ne znam, Barkley je bio sličan takav, pa ništa mu nije falilo, jel? Apsolutno, da. Ne znam, mislim sad ima stvarno gomila doktora, jel? Ja nisam znao da je toliko ljudi završilo medicinu. Svi su sad nešto zabrinuti, kao ne znam, vidiš kao ova ima odjednom sve kile, ovo ne može da, ako bude toliko skako, pa stani malo, daj da vidimo. Nije prvi igrač koji ne znam, nosi višak kilograma, puno skače ili nešto. Možda to jeste predispozicija za povredu, a možda i ne mora da bude. Da, to je diskutabilna tema, apsolutno, jel? Ja. Kaže ovako, sljedeće pitanje, da li Mike Porter može da bude glavni igrač Denvera uz Jokića pod uslovom, naravno, da bude zdrav, to je da li misliš da ima takav potencijal? Eto, to si ga ruke oprijeli. Ne znam, on je stvarno bio interesantan, mnogi su ga poredili i sa Durantom, da li je to možda bilo malo da ga poskupe, ne znam stvarno, ali problem Denvera jeste što nemaju tog drugog. Murray vjerovatno nije taj. Nije konstantan. Da, nije taj, njima i fali taj drugi igrač, taj strijelac. Možda bi mogao stvarno da bude Porter ako se bude razvijao na pravi način. Mislim, teško je reći, on je imao neke tu
povrede i operacije, sad dok se vrati, dok malo nauči i da igra košarku u tom nekom njihovom sistemu, da ne bude možda toliko gladan lopte, jer sad i njemu gori pod nogama, hoće da se dokaže u svakom trenutku, jel? Da, ajde sad da preselimo temu na ABA ligu, pošto smo već 25 minuta, znači još na 35 nam je ostalo. Kažu ovako, koji je najuzbudljiviji meč koji je prenosio? Pa Cibona Partizan, šta? Možeš li to malo da nam ispričaš, pošto ne znam koliko su ljudi upoznati zbog komentatorske pozicije koju imate ti Kole, to koju ste imali u tom momentu, vi ste mnogo ranije mogli shvatiti da će da ono uđe. Pa nije da smo mogli da shvatimo, mi smo bili ispod koša gdje je on pogodio. I kako je išla ta lopta, nekako je djelovalo da ima dobru putanju. I mislim, to je košarka, to naučiš vrlo rano u košarci, da nikad nije gotovo dok nije gotovo. Da. I mi smo to stvarno ispratili, ja mislim, na najbolji mogući način kako se je moglo ispratiti. Prvo Kole je vidio da je ostalo još vremena na semaforu, ja to nisam vidio. Ali ja sam vidio da Kecman šutira. Dobro, uopšteno, bila je potpuna rapsodija zato što je Bogdanović pogodio 0,6 do kraja trojku za pobedu. Ali se ispostavilo da nije za pobedu. Pa da nije za pobedu. I onda mislim, kad pogledaš kako je to čudna utakmica bila, da su Cibonu u životu držala dva igrača. Da. Malte ne niko drugi nije dao koš osim Tomasa i Jamonta Gordon. Pa Bogdanović nije pogodio ništa do tog šuta. To mu je jedini šut koji je pogodio na utakmici. I mislim, kad pogledaš, na primjer, kakvu je imao karijeru kasnije Bojan Bogdanović, jel? I u tom trenutku, i mislim, kako je Partizan tu imao ekipu, možda na prvi pogled ekipa od koje nisi očekivao neke grandiozne stvari, ali koja je imala top odbranu, nevjerovatnu odbranu, stvarno, i neku, ne znam, to valjda mora da se poklopi u jednoj sezoni, da tako igraš. Kad pogledaš šta su sve uradili te sezone i za malo izbacili Olimpijakos. Da. I ovako iz ove perspektive kad gledaš, vjerovatno bi Partizan bolje popitao sa Barcelonom nego što je to Olimpijakos uradio. Apsolutno. Ajmo, ko kaže, pošto smo započeli temu ABA lige, pošto tvoj kolega novinar Vladan Tegetlija dosta često avocira, pominje tu teoriju da bi jednostavno napuštanje kluba u ABA lige i oformljavanje ponovo nacionalnih prvenstava dovelo nužno do podizanja kvaliteta košarke na nacionalnom nivou i da bi se nekim mladim igračima oslobodila minutaža. Šta ti misliš? Da li misliš da je to neophodno? Da li misliš da je to jedino rješenje? Pa ne znam, ja sam za ABA ligu. Mislim da je to dobro rješenje, uzimajući sve u obzir. Naravno da ima manjkavosti dosta. Da, evo i ova situacija gdje klubovi odlučuju, vidimo da ne mogu da se dogovore za bilo šta. Tako da, svako vuče na svoju stranu. Svako vuče na svoju stranu, puno je tu interesa, puno nekih animoziteta. Mislim da je po meni mladi igrač, pogledaj samo koliko je mladih igrača prošlo kroz ABA ligu, kakve su karijere napravili. Tako da ja mislim da ABA liga ne utiče previše na mlade igrače negativno, šta više. Mislim dobro, ali pogledaj koliko ih je iz ABA lige otišlo u NBA. Da, ali on obično kad priča na tu temu, on govori ako se izgubi to zasigurno mesto koje vodi u Euroligu, kao koja je onda poenta, kao pošto Srbija kao država ima najviše predstavnika. I vidi, i to je neka činjenica, ali onda se postavlja pitanje kako je poenta bilo kojih nacionalnih liga ovdje na prostoru bivše Jugoslavije ako nemaš prohodnost za Euroligu i Eurokup. Vidi, činjenica je da su Euroliga i Eurokup u ovom trenutku dva najkvalitetnija takmičenja u Evropi. To što se, ne znam, nija FIBA i EKA drže preko nišana, to ne mijenja na toj činjenici. FIBA nešto tu pokušava, kao oni se sad pozivaju kao na sportski koncept, kao u fudbalu, da svi šampioni dobiju priliku, a FIBA je prodala svoja prava Euroligi. Tako da, mislim... Pa da, ali uopšteno i sa tim organizacijama koje potiču iz FIBE, to je taj njihov princip organizovanja silnih tih ligi šampiona, kupova, to ispade da maltene svaki drugi tim u Evropi može to da igra. Pa da, mislim, kako zovu FIBA liga šampiona bez jednog evropskog šampiona. Pa bukvalno, mislim, gubi se draž. Tako da nisam siguran da će oni postići dogovor u dogledno vrijeme.
Mislim da će na tu ratnim još, sektorama. jer vidi, tu je jedina opcija bila da FIBA dođe i otkupi Euroligu. Oni stalno potenciraju da imaju lovu, a ništa od toga nisu uradili. Vidjeli smo te projekte, eto Kole i ja smo nažalost i prenosili tu FIBA ligu šampiona. Stvarno nije neki kvalitet, treba biti pošten, izuzev onog Final Fora koji je Ajek osvojio, ali zato što je organizovano u Atini i Ajek ima tu jaku navijačku bazu, pa su napunili ovako, bilo ih je 20.000, pa si tu imao neki dojam da je neka bitnost u svemu tome, ali realno, izuzev nekoliko timova, tu ima dosta ekipa koje su zalutali. Evo, ako sljedeće pitanje je stiglo, kaže kako bi opisao svog kolegu Nenada Kostića, poznatijeg kao Kole, i kako je došlo do vašeg upoznavanja i saradnje? To je moj brat. Pa mi smo počeli, prvi prenos naš je bio prije 10 godina, Helios Olimpija, nedelja 12 sati. I tu nam je bio prvi zajednički prenos i od tada smo uradili preko 2000 zajedničkih prenosa. A jeste se poznavali pre stupanja u samu saradnju? Pa možda 5 dana, 7. Ali i od tada prenosimo zajedno. Pazi, to je preko 2000 zajedničkih prenosa. Ne znam nija koliko zajedničkih emisija, nikad se posvađali nismo. Vidi, to je umjeće. Znači, zamisli da radiš nekim toliko vremena i nikad se mi nešto kao raspravljamo, daj, nemoj to, nemoj ovo. Nikad se posvađali nismo za 10 godina. Pa ne, uopšte ne da se niste pa posvađaš se sa bratom, posvađaš se sa bratom svojim, sa ocem, majkom, suprugom, sa sinom, mi nikad. Da, ali apsolutno je zadivljujući to da se vi nikad ne preklapate. Znači, kad krene neka žar, kad se raspali utakmica, vi nekako... Da, a nikad nismo imali one neke finte kao pipam ja njega, pipa on mene da bi nešto rekao, stvarno, eto, to je tako se nekako poklopilo, a i najljepše je kad je spontano. Pa upravo, to je ta spontana hemija. Ljubav i kašalj ne mogu da se sakriju. Kažu ovako, šta je Edin misli o nastavku ABA lige i koliko je realna opcija Final Fora? Pa ja se sve nadam da će da se igra košarka. Najiskrenije mislim da će NBA, ja stvarno sam ubijeđen da će NBA da završi sezonu na terenu. Da će tu nešto da se odigra pred praznim tribinama i to za ABA ligu vidjet ćemo, jel tu sad trebaju ovi neki stranci da se vrate, idealni neki scenario, ne znam ni ja, da ti budem iskren, ima dosta prepreka, ali ja sam opet optimista, negdje stalno mislim, hajde, ovo će malo još da stane, još malo više da stane, tako da... Kako bih prokomentarisao ovo silno otpuštanje igrača CDVita Olimpije? Da li oni pokazuju time da ne očekuju? Oni rekoše da će imati 10 igrača ako se nastavi. Pa trenutno imaju 8 na rosteru, prijavljeni. Pa eto, još dodaju 2 juniora i mogu da igraju. Mislim, na kraju dana vjerovatno će Mornar tu da uzme to 4. mjesto. Ja se stvarno nadam da bi se moglo to odigrati, jer stvarno je bila dobra sezona ABA lige. Bilo dobrih utakmica, bilo dobrih stranaca, bilo svega, tako da meni je stvarno žao što se ovo od trnja do zvezda smo imali. Ne, majke mi, žao mi je najiskrenije što nije se ovo sve završilo ovim play-offom i kako jeste i kako treba da bude, ali ovo je viša sila, šta da uradiš, evo stala je planeta. Ajde, znam uvek da voliš da se našališ sa derbijem kola Krka Real, kad je bila aktualna tema da će Olimpijakos da nam se pridruži u ABA ligi, pa da te pitam kako si vidio ovu sezonu Primorske, totalno onako neka neočekivani raspad, kako su otpočeli sezonu i onda nažalost evo kako je sve više odmicalo i su uspeli to finansijski da izgube. Pa to je nažalost nekako priča gomile klubova na prostoru bivše Jugoslavije, što odjednom neko kaže, eto, nema para i da se raziđemo u miru i tišini. Ili da nastavimo da igramo besplatno, jer i to smo gledali na ovim prostorima, da timovi igraju i to igraju dobro, a da 6 mjeseci ne prime platu. Isto nadrealisti, jel? Da. Nadrealistima, vi već 16 godina niste primali platu. Aktualna vest od pre par dana da ni igrači Fenerbahče nisu plaćeni od decembra meseca. Pa mislim da to nije tačno. Mislim da imaju dugovanja, ali nisu tolika. Prema informacijama koje ja imam.
A, pa Da ne. nije baš toliko. A i ne bih baš upoređivao prosječnu platu u Feneru I u Primorskoj. Ja, ako kasne, ja mislim da sa 2 plate zatvoriš dosta toga što je imala Primorska. Sa 2 Fenerove. Pa, vrlo verovatno. I to jednog igrača. Ajde ovako kažemo, da li bi Edi mogao da napravi prvu petorku Jugoslavije kad bi uopšteno pogledali ono van generacije? Svih vremena, prvih 5, od 1 do 5. Pa ne znam, ali onda ja nisam gledao Delibašića, Kićanovića, Dalipagića, a oni su institucije bili u svoje vrijeme slavni čisto, tako, Krešimir Ćosić. Kako da napraviš? Mi imamo toliko dobrih igrača da je to nemoguće. Pa da, mislim, kako? To su isto one standardne prepucavanja. Ovo što ja mogu, pa mislim, ne znam, ali ti kad pogledaš, ono što moje djetinjstvo obilježili Dražen, Divac, Kukoč, Rađa, Đorđević, Danilović. Da. Koliko je to, 6 igrača, jel? Da, imamo i prvu izmenu. Eto, 6. A mislim, kako da, ne znam, koga da izostaviš? Kako to da napravi? Mislim, to su sve igrači koji su, ne znam, sa 23 godine već bili evropski šampioni, 24. Neki kao Kukoč i višestruki. Da, ozbiljni igrači i ozbiljne karijere. Preozbiljni, vidi, to je nemoguće. Fenomen Luka Dončić. Pa, to vidi, ja stvarno nisam mislio da će on da bude dobar NBA igrač. A ja sam mislio da će on da bude kao Dejan Bodiroga, apsolutna dominacija u Evropi, da možda neće ni otići u NBA, ali mislim, posebno znam kad su mi pričali, kad se pojavio kao kadet, zna se, pa bit će super za Evropu, ali ne vjerujem da može u NBA, kad 30 poena po utakmici. Mislim, šta da kažeš? I kao, znaš, ovi što su govorili svi kao, nema on kud više da napreduje. Pa šta da napreduje, daje 30. Šta je iznad toga? Da daje 40, kao Wilt. Čovjek si igra košarki, uživa u tome. Pa bukvalno, mislim, to je nemoguće. Još sve je to na neku košarkašku inteligenciju. Ne može za njega reći da je, ne znam, nešto posebno brz, skočan. Ajde, vjerovatno je snažan izuzetno za tu neku svoju poziciju. Mada ne djeluje tako. Ali da kažeš da je neki superiorni atleta ni blizu, a opet apsolutna dominacija. A jednostavno, možemo to tako definiti, nikad nema potez više u suštini. On je uvek izabereo 2-3 opcije koje mu ponuđene nekako. Ma i pregled igre, i poeni, i hrabrost. I mislim, pričati, ja tu znam, sa Nikolom Lončarom sam često komentarisao, dok je on još radio u Madridu. Pa za Dončića, ta hrabrost, njegova, gdje on je zgrabio odmah šansu. Ne možeš ti u Realu da dobiješ 10 šansi. To nije realno. Dobiješ 2-3 šanse i čao, zdravo. A on je zgrabio prvu i nije ispuštao više. I onda kao gledaš ga tamo sklenja, na Čionija i ove. Skloni se tamo da ja odigram. Ti dođi, a i one u blok. Pravi šef na terenu. Sklanjaju... Pa čuveni onaj timeout pub. Čuveni timeout Pablo Lasa gde je vezao 3 trojke iz timeouta. Pa mislim, i kad pogledaš koliko je ovi ludi koševa dao s koša na koš, sa suprotne trojke, s jedne noge, previše je toga da bi bilo slučaj. Znaš, ne može to da se desi 12, 15, 20 puta i da kažeš ma sreće. Ima tu nešto. Pitali su dosta ljudi poslalo slično pitanje, to je šta je da se ošiša. Verujem, zbog toga sam ja stavio kapu da prikrijem žbunj. Pitali su vezano za tvoje mišljenje za Duška Vujošević i njegov rad i eru u Partizanu koji je imao ipak 13 godina uzastopno. Jedan od najvećih trenera u istoriji bivše Jugoslavije. Prvo, svako ko je imao priliku malo da isprati njegovu metodiku rada, ona je uvijek bila nekoliko godina ispred vremena. Tako da on je stvarno za dosta stvari u košarci genij. Sad, to je ono što ja uvijek govorim, možda nije imao sreću da osvoji titulu evropskog šampiona, ali ja po mom mišljenju to uopšte ne definiše da li je neko dobar ili loš trener, to je moje mišljenje. Mislim, na kraju dana, kad ljudi sabiraju kao, ne znam, ovaj je imao ovoliko, ne možeš ti da osporiš da je Željko Obradović najbolji
trener svih vremena u Evropi, između ostalog i zbog količine evropskih trofeja koje je uzeo. Ali Duško Vujošević minimalno, ako uopšte, zaostaje za najvećim evropskim trenerima svih vremena. Jedan od mojih omiljenih trenera je Garcia Ito, čovjek nije osvojio ništa. A njegove sve ekipe su igrale prelijepu košarku. Da, apsolutno. Prelijepu košarku. I pogledaj ga danas, sa, ne znam nija, 70 i nešto godina na leđima, kako vodi Albu, pri čemu on zna vrlo malo engleskog, ništa njemačkog. Što nam govori da je košarka univerzalni jezik, jel? Pa on se smatra za tim nekim ekspertom u radu sa mladim igračima. Pa, i ne samo to, vidi, ljepota kojom njegove ekipe igraju. Da. Juventud koji je imao Rudija Fernandeza, Rikija Rubija, koji su bacali upove, mislim Barcelona s njim, a pogubili su koliko hoćeš finala, ali su uvijek igrali, stvarno sve njegove ekipe su igrali. Alba kako igra, kako trče, pas, koliko tu mladih igrača ima, 17-godišnjaka, 18-godišnjaka, mislim. Pa isto i kroz tu eru Duška Vujoševića u Partizanu kakvi su igrači stvore. Ma to da ne pričamo, to se valjda podrazumijeva, ne moramo sad da nabrajamo koga je sve promovisao i napravio, s tim da Vujošević je jednostavno na vrijeme prepoznao neke blagodeti kvalitetne odbrane u svemu ovome što je imao, jer ako pričamo o ljepoti košarke, za ljepotu košarke ti treba i dosta novca, da ti pokupuješ neke bitne. Partizan nikada nije mogao da kupuje najskuplje strance, jel tako? Tako je, uvijek su imali limitiran budžet. Nego, ne znam, nija, Bo McCaleb iz Mersina, onaj, pa onda Fred House, ali zato imaš ove igrače, imaš kvalitetnu odbranu i što kažu, pokriješ se koliko ti je Jorgan dug. Imali su tu sposobnost da iz odbrane naprave prednost i onda dovoljno nekih rješenja u napadu, između ostalog i zbog kreativnosti svog trenera. Tako da, moje mišljenje stvarno, da nisu samo, naravno da su bitne titule i sad ti, kad se priča, ne znam, Bill Russell osvojio ovoliko, Željko Obradović osvojio onoliko, sve, ali ne možeš da osporiš ljudima samo zato, jer ja stvarno mislim da nekada kad dođeš do izvora ne napiješ se vode, samo stvar sreće. Jedna lopta, dvije lopte. Nema govora da onaj ko dođe u borbu za titulu ne trenira. Apsolutno. Tu, kao nisi ti sad, ne znam, ja ušao u kasino pa se plasirao na Final Four Euroligi. Nego si morao mukotrpno da radiš da bi došao dotle i mislim da zato su ovi naši treneri, ili pogledaj kako je Dejan Radonjić radio sa Zvezdom, koji isto tako dosta njegova igra ličila na Duška Vujoševića, na taj stil koji je Duško Vujošević njegovao, kojim je on napravio velike rezultate. Upravo. Ajde ovako, da zaključujemo polako ovaj Q&A. Koji tim po tebi je najkompletniji, najbolji u ABA ligi poviđeno do sada, to je do prekida? Do prekida? Pa ne znam. Da. Ako bi ovako da odgovorim, recimo 1A Partizan, da su imali najbolju kompoziciju, 1B Crvena Zvezda u smislu da je to po imenima najjača ekipa u ligi, i sad od Partizana smo vidjeli konstantu, od Zvezde nismo vidjeli tu konstantu u ABA ligi. Sad kako bi to izgledalo u play-offu, Partizan bi imao prednost domaćeg terena, pa bilo bi interesantno da smo mogli da ispratimo Partizan Zvezda, recimo finale play-offa, to bi baš bilo žestoko, još na 3 pobjede. Pucalo bi na sve strane. To, mislim, i zato juče smo razgovarali sa Sašom Đorđevićem i on stvarno jeste u pravu kad kaže brojimo mrtve po svijetu, možda i nije primjereno da se tu sad nešto priča o košarci, ali opet to nam je neka slamka spasa, da svi ne poludimo, jer ovako nešto nije viđeno. Ja sam razgovarao s nekim ljudima koji imaju 75-80 godina, oni ovako nešto nisu vidjeli u svom životu, tako da ovo su stvarno neka luda vremena, vanredne, nešto nenormalno. Eto, jednostavno, i onda taj sport, to što ljudi potenciraju, ne potenciraju iz neke zle namjere zato što ih boli briga, nego zato što svi u tome gledamo nešto, hajde, ako bi sport krenuo, pa bi to možda značilo da smo pa i to je malo vreme, ipak bi imali čime da se animiramo i opet što ti kažeš, pokreću se nove teme. Pa da, jednostavno je tako. I kažem, žao mi zbog toga, recimo u ABA ligi,
Partizan Zvezda finale zapadne konferencije, Lakers i Clippers, gradski derbi. Vjerovatno bi bio. Pa kako bi to bilo, jel? I koji bi to užitak bio za sve nas. I ne znam, Euroliga tu, ko bi se tu ušunjao na Final Four, šta bi sve bilo. Bilo bi fenomenalno. Ja se i dalje nadam, eto kažem ti, stvarno se nadam da se ovo odigra da nekako iznađemo rešenje. Pa i pred praznim tribinama, pa to bi bilo ekstra. Pa, apsolutno. Evo, Edine, pre nego što ti se zahvalim na ovom intervju na izdvojenom vremenu, samo ću da ponovim raspored sledećih gostovanja, pošto nam je dosta zgusnuto u narednih 8 dana ćete imati prilike da vidite 6 intervjua. 7. maja nam dolazi u goste Aleksej Nikolić, 8. maja Petar Popović, 9. maj Đoko Šalić, 10. maj Elmedin Kikanović, 11. maja fudbalski specijal sa Luizom i Banjezom i 13. maja Marko Tejić. Nakon toga, naravno, bit ćete svi blagovremeni. Da li ćeš izdržati? Ne radim sve ja. Ima nas tu 10 u ekipi, pa se mi menjamo. Ali evo, poslušat ću tvoj savjet. Odmor sutradan i onda nema problema. Evo, kažu mi da se pastis otvorio, ovi moji ovdje pišu, primijetio sam, tako da eto, kad budeš u prilici svrati. Ovako, za sam kraj ne preostaje ništa osim da se tebi jedine zahvalim ispred svoje redakcije na ovom zaista ugodnom razgovoru. Uvek je čast popričati s jednim takvim košarkaškim znalcem. Tvoje mišljenje je veoma cijenjeno, što se vidi kroz broj pitanja koji nam je stigao i zatrpao im. Bog, želim ti da ostaneš zdrav, kako ti, tako tvoja porodica. Pozdravim nam. Hvala isto. Hvala i ja vama isto. Hvala i ja vama isto. Sve najbolje, pozdrav svima koji su nas ispratili. Odo, moram da uspavljujem bebu. Ajde, živeo ti. Ajde, čao, prijatno.